I obrani Kosova i Metohije od svih pokušaja secesije. Doktor Milan Ivanović. Srbijo, dobroveče. Nije lako biti Srbin na Kosovu, ali nije lako biti Srbin i u Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori. A na Kosovu nastavlja se teror i etničko čišćenje Srba od strane albanskih ekstremista, ali od njihovih mentora, a pomažu im i albanski lobisti odavde iz Beograda, čak i pojedine političke parlamentarne stranke koje kažu da Kosovo nije Srbija. Nikada toliko taloga, nikada toliko mulja u istoriji Srbije nije isplivalo na površinu. Nikada toliko kriminalaca, korupcije, karijerista, skorojevića, batinaca. Nikada toliko sejza, poslušnika, izmečara, zavisnika. Nikada toliko metastaza globalista i komunizma. Nikada toliko centara za kontaminaciju Srbije i srpskog naroda. Zato to mora da prestane. Taj čarobni mulj moraju da se vrate tamo gde nije i nešto na dno. A desite se velike pozitivne promene i odlučujuća pozitivna promena biće 20. januara. Biće to izbor Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije. Nije ovo skup samo Srpske radikalne stranke. Ovo je veliki narodni skup, veliki narodni pokret za promene. Ovo je